عرف جرة جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا فندورة خنا دعوتنا ويا هنگا تكو وجي خيري روان جرو ويديا رابنة تورة وجين خيري دا دوي فتني ربي في وجدو كفدي سني دلقورة في تيوان تيب رب ما في وجدو دي فنة guyyoota muraasaaf rabbii keenya gabbaraatiin turre rabbiin irraa haqee balu kadhaa kadhanneefi salaata salaannees dalaguu hundaati qooguu rabbii warra لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد dirree toor inda travel isaanii bakka tana akka dhaabbannu eega rabbiiti sababaa nuuf ta'e nama 30 wayin dhufne nama 30 wayi san keessaa naaf ustaadni keenya kabajamaaf jaalatamaan ustaad Hakiim Hassan akka dura boota isaan kanaatti warra bakka kana dhufan kana dura buunee finnee waliin asii dalagaa teenya ta khayrii dalaguu qabnu daleene yeroo ammaa daawwannaarra jirra khayrii rabbii fi nu jidduutti sirriidhaan daleenu keessaa achi baanee jirra waan ta'eef viidiyoo waraabne hanga dalagaa khayrii dalaguu jirrutti sarrabumaaf dhiifannee miidiyaa irraa gabbuunee waan daleene eega keessaa baane booda gamanas baane kasin nu badhaacha dhaabbata kana guddaa galatooma yannaan dhaabbanni kun dhaabbata jabaadha dhaabbata ummata keenya as fiduu fi deddeebisuu jidduutti shoora olaanaa taphachaa jiruu fi taphachaa turedha rabbiin guddisee bakka ga'uu qabaniin nuuf haa ga'u uteela qabanii baasa kireeysanii achirraa hanga asiitti waa hundaa'uu qopheeysanii haala bareedaadhaan haala gaariidhaan asii fi jidduu hawaasa keenya tajaajiluu irratti argamanii namni akkanaa dhaabni akkanaa jiraachuun hedduu bareedaadha hedduu gaariidha jaallan kiyyaa asiin Aliyyi Abdallaafaa isaanii fuuldura keenyaan jira Sheeliyyi Abdallaachuu hiyyaafan sheekota jirri kuni isaanii fi akkasumatti asiin Haaji Sufeeniin na bira jira asiin Sheekh Ali Ibrahim Janiini rabbiin akka fedhu dalagaa isaan kanaa wajjii waliin nu qabee bakka tana nu fide ijoollee babbareedduu tanaa wajjiin akkasumatti obboleessa keenya Khaalid fa'aa asiin jira akkasuma sheekota keenya Sheekh Abdunaasir fa'aa asiin jira warra kanaa dad rabbiin bakka bakkaa waliin nu fidee waliin nu eedee haala kanaan obboleeyyan taanee tokko taanee dhufnee bakka tana waliin dhaabbachaa jirra rabbiin irra fidee dirree arafaa nu dhaabe guyyaa dirqamaa san yookaan guyyaa waajibaa san fidee akka wajjin nu dhaabu abdii guddoodha qabna obboleeyyan hedduu du'aa nu dhaammatee du'aa godhaa fi turre obboleeyyan hedduutu bakka tana ka wajjin dhaabbachuu feenu carraan nu jala hambisee nu bira dabarsee isaan san nu duubatti hafanii nu dura dhufuudhaaf qalbiin nu cabaa irraa gaddaa aadaa bakka tana dhaabbachuu jirra rabbiin isaan illee fidee yeroo gabaabdutti bakka tana kan nu dhaabu rabbii keenya kadhachaa fi turre ammallee irra deebinee kadhannaa fi obboleeyyan qalbiin isaanii bakka tana deebochaa jirtu hunda rabbi bakka tana nuuf haafidu bismillaahi rabbi obboleeyyan keenya bakka tana haafidu nama keenya ka eega dur waa wali qabachuu jiru jira bakkuma tanaan dhaabbadha jee holirraas taa'uu fi diddee bakka tana dhufuu dadhabeen baanu nama hedduu jira ka waa qabu ka rabbiin bakka tana dhaabbachuu hin fedhinii fi jiraan baanu osoo miskiinni meeqa dhufee as dhaabbatu tujjaarri meeqa bakka tana dhaabbachuu hanqate osoo miskiinni meeqa baadiyyaa keessaa as dhufuudhaaf waa walirra kaayyatu tujjaarri meeqa ka waa qabu niyatuullee dadhabe rabbiin akka fedhu dalaga ruuhee kaleeysa gaafa Ibraahim lallabu jala awwaatte qofaa dhufee bakka tana dhaabbata obboleeyyan keenya bakka warra bakka tana hawwaa jira warra ruuheen isaanii asii awwaatte rabbi nuuf haa godhu nama keenya xiqqaa guddaa fidee bakka tana rabbi nuuf haa dhaabu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni keenya ka Itoophiyaa yookaan akkuma Afrikaattu hedduun jirru enne kijibaa miti nama adiituun nu caanee jira baay'inaan namni bakka tanatti argamu namoota adiidha namni gurraacha asitti hedduun argamu gurraacha hoggaataan dachii rabbii balleessanii dhabneen baanal kun asuma Hamzaa keenya kanaa fi Aliyyimaan hoggaataan diima juun kana faadhaan gurraacha lakkaawwachuu jira malee arra nama dhabeetiin firraa kanuma gurraacha lakkaawwadhee siin jee haastaa'ee seequ faarruu kana hin jirru rabbii warra jiru nu haa godhu hin mul'annu rabbi nu haa mul'isu khalfassitaar jirraa rabbi duran nu haa deebisuun ja'a maaliif jennaan namni keenya namni akka isaatti as dhufuu niyaa qabu hin jiru haa ta'u malee niyaasaa san rabbiin guutee fi bakka tana hin dhaabne halkanii guyyaa yaanni isaa fedhiin isaa manaamni isaa abjuun isaa bakka tana dhaabbachuudha obboleeyyan nuti biraa dhufne jaallan keenya jaalalloota keenya warra waa meeqa keessa wajjin dabarree waa meeqa wajjin agarree waa meeqa keessa wajjin tarre ka bakka tana silaa wajjin dhufuu qabnu ka silaa bakka tana wajjin dhaabbachuu qabnu akkumaan jee kacarraan biraa bakka tana duursee nu fide rabbi yeroo gabaabdu nuuf haa fidu dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu rakkataa keenya rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu haajamaa keenya haajaa jala rabbi nu haa baasu dirree arafaa jechuun tana jaallan keenya arra umraadhaaf dhufne akka jarraa yoo rabbiin keenya fedhe
gaafa hajjiidhaaf dhufne kan hundi bineenee dhaabbanni keenya kun daawwachiisaa jira baasa kafalanii bakka silaa dhaabbachuu qabnu hunda Jabalur Rahmaan illee nu geessanii Jabalun Nuur jechuu qiyya Rahmaan kanuma Jabalun Nuur illee deeyinee daawwannee hanga rabbiin nu laafisetti olillee bahuu dadhabnu xiqqoo oloodha beeytaniit nama gagabbate faadhaa wal keessa jirra ol bahuu sodaannullee jalaa ol daawwannee bira dabarreen baana amma immoo gaara Arafaa gubbaa ol baanee mataa gaara Arafaa gubbaa jirra dirreen Arafaa tanuu gadi gaggartan tana kun ammoo ka gubbaa jirru gaara Arafaati alhamdulillahi rabbiin bakka tana har'a nu fide umraadhaan umriin nu dheereessee hajjiin illee rabbi nu haa fidonna sheekota keenya assalaamu alaykum mee waa'ee Arafaa irraa gaa nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi alhajju Arafaa hajji jechuun maanu Arafa dhaabbachuudha jedha namni keenya gariin gaafa makka dhufee hanga xawaafuu qabu xawaafee safaa maroo jidduu fiige ni allaalamaa ganaa fixannee jechuma taa'ee du'aa godhan bana Arafa yoo dhaabbachuu baatan hajjiin akkami waan jiru asumaan dhaamsa namoota fuuldura dhufuudhaaf ta'aniif dabarsuun gaarii waan jiruufin isin dubbise barakallahu fiikum afaan isinii laafuun ofa barakallahu fiikum Arafa መቆም እንግዲህ እንደምናውቀው የሐጅ ማዕዘናት ነው እና አረፋ ማለት ዋናውና በጣም ትኩረት የምንሰጥበት መሆን አለበት ሐጃችን ሰብስበን የዱንያም የአኺራም ሐጃችን ሰብስበን እዚህ ድረስ መተን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ዝነት እንዲሰጠን ምን ጠይቅበት ነው እና ይሄ አረፋ ቀን ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ላባሮቹ ዝነት የሚሰጥና ረህመት የሚያረጋው ነው ለይለቱል ቀድር ሲባል ነው መላእክቶቹ ነው የሚወርዱት ሰሞች እንደሚሉት ግን የአረፋ ቀን አላህ ራሱ ወርዶ ምን ልስጣችሁ ምን ከነ ትፈልጋላችሁ ብሎ የሚጠይቀን ቀን ነው ከኛ ቀደምት የነበሩ ሰለፎችም ይሄንን ቀን ትኩረት ሰጥተው በጣም የሚያለቅሱበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚለምኑበት እና አላህ ይቀበለን የሚመጣው ሐጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠቃሚ ያድርገን አላህ በሰላም ያምጣን ሁላችንም አላህ ይቀበለን አሜን በዱዓ ኢንሻአላህ አንረሳችሁ እናንተም አላህ ይቀበላችሁ እዚህም ያምጣችሁ ረቢና ኑር አቀበሉ ዱማ ኸኛው ገለተውማ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወያኩም አከስ ሸይኮተ ኸኛ ማሻአላህ ኦብለየን ኪያ namoota dur du'aa nu godhaa turan faatu irra biyya galanii jirra du'aa nu godhaachaa jirani rabbiin nama keenya hunda bakka tana haafidu bismillah rabbiin isin hunda isinii mijjeessee warra bakka tana dhufu isin haa godhu Bashir kiyya rabbi bakka tana si haafidu gaara kana gubbaa gaafa hajjiidhaa san gartee umraanii miti hajjiin rabbi si haafidu isin hunda warra hajjii dhufee dhaabbatu rabbi isin haa taa'isu haajaa isin baasee hajjii rabbi isin haa geessu warra milkii roga hundaan giditteetti rabbi isin haa godhu milkii malee cinqii rabbi isin irraa haafiyu haadha abbaan isin jalaadhuma rabbi rahmata haa godhuufi isin umrii isin dheereessee warra bakka tana yeroo mara dhaabbatu rabbiin isin haa taa'isu yaada muraada keessan xiqqaa guddaa ka dur kaammaa ka diin ka duniyaa rabbiin isiniif haa guutu warra duniyaan itti jabaateef rabbi haa laaffisu warra diin itti jabaateef rabbi haa laaffisu nama keenya hunda rabbi nuuf haa milkeessu warra milkiidhaa rabbiin nu haa taasisu bakka darajaa qabdu bakka sadarkaa qabdu hunda akka rabbiin fedhan rabbi nu haa dhaabu akka rabbiin keenya nurraa jaalatutti akka sunnaa nabii keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gattamutti warra bakka tana dhaabbatu rabbi nu haa taasisu amma gaara Arafaa irraa duuba gabbu'aadhaa jirra yeroo Arafaatii miti daawwumaaf dhufne waan takka takka booda namaa teessu yeroodhaan dura deemanii baruun lafaas haa ta'u nama waan gaariidha waan ta'eef dirqama keenya bakka tana rabbiin keenya nu dhaaba waan jiru abdii guutuu waan qabnuuf akka rabbiin abdii teenya san nu guutu qophooynee taa'uu qabna waan ta'eef bakka tana dhufnee daawwachaa jirra rabbiin keenya nu qeebalee nurraa qeebalee warra yeroo maras dhaabbatu nu haa taasisuun isiniin jaallan kiyya rijaalan wa nisaan sagiiran wa kabiiran namni kanatti gaara kana bahee gayyaadhaa jira kuma gartan kanatti alhamdulillah warra ro'een isaanii hawwaattee yeroo maraahu akkanuma deddeebi'ee bakka tana dhaabbatu rabbi nu haa godhu dhiiraa fi dubartoota nu daawwachaa jirtan xiqqaa guddaa as jalaa nu daawwachaa jirtan warra rabbiin qeebalee kadhaa isaanii irraa qeebalee kadhaa namni kadhatuufillee isaaniif qeebalee bakka gaarii rabbiin fidee dhaabe rabbiin isin haa taasisuun isiniin jaa tiimii teenyaa wajjin kun amma haala gartan kanaan ibduuba gaararraa kara lagaa gayyaadhaa jirra gaara baanee bakka ga'uu qabnu geenyee waan daawwachuu qabnus daawwannee bakka boru dhaabbachuu qabnus ibdura laallee ibduuba gaddeebi'aadhaa jirra akka sigaa tana keessa dalagaa nuti dalagaa jirru hin jirtu ammaaf wayi daawwachuu jirra malee waan dalagatti hin jirreef viidiyoo waraabnee waa isin garsiisuu jirra malee gaafa dalagaa irra jirru viidiyoo waraabuun dhaqqabni jaallan kiyya laal kun ommachi jirra waan akkasii dalagu jirra hajarul aswad tuqu jirra
طواف الرجل جني واني كسين برنجر تنبان خناه دابة نفيد درقم يقرب بيتي قلتهم فتشو قبل نوان تيف إسانين قلتهم ما يشوداف بكا خنات تلبان استلاند تاور إندا إنداندن أبو كان الرجل أبو مم خير نفاج جرّا الحمد لله مم وجل دفوفتين نخمم بيجرّا بإذن الله تعالى أكان أخر وجرّا خيرنا درّة تاور إندا تربل أكسيمي ترى في الدم بدمي كامباني ترى لماني إنه في رجال كه ندو بيفر دانجلي فات ندو ندو بيفنو استلان دي في درة تور إن ترافل أيه Kunamo Island tour and travel. أكان أبو خنو جرّا كنا إنه في ده خان كنا دارا رفلال نيجر تنيمي متوان ندرو دي مقوم فا ورا كنا داتي متوان كلا نركز بيه خنامو ورا شجري خنامو ورا داماتي أكسمة ورا دراداتي أنا مو ورا بادياتي الحمد لله الذي جمعنا في هذه الأرض المباركة فارون تربي دتشي يقول كله تنرى ولن نقبيتي بكبكة كلمة لا إله إلا الله ولتو بليين نقوله وروان تكيا دخوان تكهوجة دخوان تكاجم دخوان تكاجد نقوله نرجم سيسور ربي خينا هاجر تومو الحمد لله أكسمتي والربولة تيو بليش خينا سواك خينا بيجتي أداما في النجد جدو هقوان دك خادمة كي جرت كوني ربي جزاك فلو في خادمة ولا ما يدات تبيار أكا شيء نخينا شيء أمين مروقاف توكوجي ورا يادون تري فنسر رادو ميجري سيقل ده نما جبات هو صاحب سمر فنسر رادو ممكن اللين سيقل ده ما ده أكل مدرانو درانو كرم جلك أكا سيجرا خينا ربي بكتر إسنادا وربي بكتر إسنافيتو هندنا ما خينا رجالا ونساء كبيرا وصغيرا هندنا ما ديرا دبرتوتان تكافي قدادان شيخ هادر سادام بكتنا في دينا ما خينا هند ربي هادابو ربي نما دي كانت تسقوط قراچ الله في دي ساقوتو نمو قراچاوني ان جركه نلغا ربي دبچو اجت ملتو نما قراچان غنان اندي مدا hanga kana da bundan de rabbin najalatti hati sukano namni waljala bada bagaritti akkana gaari rafa kana fakkata dachin biyatana guutumatti daga cabsan fakkata gidee laalani daga gurgudda kana ta khatta nabiin keenya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi akkami gaara jabalun nuura kafarat ya bachaa turan ol bahaa turan waan nama jaabisuutu jira dubo akkami biyya oowwii isii halkan ina kana fuula keeysa akka nama ibiddaan nama kabaleen nama dhawu kana keeysa hunda gaaraatti shaabii abii dhaalibitti yookaan abdulmutalibitti amata sadii hidhaa turaniin hedduu waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan gaafii namatti ta'udha diin kanaaf wareegama akkam akka isaan kafalan waan namatti mul'isuudha gama biraatiin bilaal keenya bilaal habashaa gaafa shakakkee biyya makkaa keeysa ijoolleen deemteenii lafatti ciibsanii lafa harkisaa turan oobsa akkam akka inni oobse sabrii akkam akka inni sabbare وأنا هدونا مولي سودا خنو تيمين تنجتنا هذه هؤلاء الضيوف الذين جاءوا من إثيوبيا إلى مكة المكرمة هؤلاء كلهم جرى مكة وجين رفنا تيمي تنجر أبدا خنان نفي ديوليني خير رامتانا نافي أستاذ حكيم حسن جتشو إمام ما تنجر جرى خنولي كمني فينه ربي نس نورا بها غلطومو بكس لا دابچو قبل هندا ربي نو ادب او شي محمد علي او شي قدر بن قبل قارو فيس كبيره غارو كبيره ابو غارو كبر دينه برابو نه رد ولا لي رد ولا بو يا بو اكل سجره خين دچين رفاتنا فكات ربي في ديس نادب يو شيني خينا خبجة مفجالة تمان شيخ محمد توفيق خرب بين جرّا إساني تلشة كغرب بيا ديبنين أصلان كي قديم بوين بيا خبجم تفجالة تم تو أردينا من هندينو دو إيبتو أردينا بإبراهيم دعائي قرني ربي جعل هذا البلد آمنا ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بيا ربي إنجي إبراهيم جي ربي خلاتيف يا ربي ورقي يا بكا مدان انجر بكا زرين انجر تنديس قلبي نمال لي غرنا ديبس وان نياتن اللي امتخنا نابدا سجي خلاتسن بكا سن دابت شو ربي سبحانه وتعالى جرا خنف إساني وجي جرا نما جرا كبيس نما ربي نصيبة تلجا الحمد لله نمو تكنا وجين بكنا دابت شو جالا وانت نما قمت إسان جرتو غارا رفا بدوبت ديبني أما برا دبرا جرا إن شاء الله لا لن نجر راجي لك ربين كنجر في دو أبدي قدو ربي كنجر راقبنا ما دعاء سنيكو نازانة اللي جراني ربين هندنا مربي تأمني بكتنا رفو هوي قبو ربين نوفدين وفادابو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يودر اندفتن جيسني كتب اللي ربي سن الرها قبل ينجي ورا رحمن الرها كيدر سندفتني وفردي تقول اللي أصلفو فردي قد ربي سناتايس osoo bakka tana dhuftanii dhaabbanne rabbi addunyaa irraa isin hin galchin osoo bakka tana dhuftanii labbeey kan jennu osoo bakka tana dhuftanii gama rabbii keeysanii ol hin iyyanne rabbi addunyaa irraa isin hin fudhatin warra ruheen isaanii amma asi deddeebi'uudhaaf bakka tana awwaannaa gootee rabbiin hayyamee fi yeroo garagaraa dhufanii bakka tana awwaatan rabbi isin haa taa'isu bakka gabroonni rabbii gaggaariin kaleeysaa san dhaabbate ardii ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi osoo kaarraa kanatti isin shaqlaa taatee bareeddee miidheeydee babbareeffamtee wani dhaabbatu kaa gartan guutuun bishaan dhangalaasa aduurraa warra arafa dhaabbatu bishaan garroobaaf hin baane osoo kanatti hin tolin osoo bishaan hin jirre lafa hamtuu keeysa bakka tana dhaabbatanii aduu hamtuu keeysa bakka tana dhaabbatanii rabbii isaaniitiif bitamanii rabbii isaanii qaalii rabbii isaanii jala butamanii waa meeqa mudatanii keeysattumamaa keeysatti hidhamaa gaafa garii biyya keeysaa baafamanii gaara galfamaa irra jiraachaadhaa turan ardii isaan irratti reebamaa turan taboodarra rabbiin harka isaanii galchee isaan jala kuftee hafuutee isu tana warra bakka isaan dhaabbatan hunda dhaabbatu goda isaan seenan hunda nama seenu rabbiin haa taa'isu dhukkuba qaama keessa isin jiru rabbi isinirraa haa fuudhu dhaba isinii jiru rabbi isinirraa haa kaasu qalbii caba rabbi isinirraa haa kaasu fayyadaba rabbi isinirraa haa kaasu milkii gubbaan dabalee rabbi isin haa badhaasu warra yaadaa muraada guutee fi bakka qadrii qabdu bakka sadarkaa qabdu bakka khayrii qabdu hunda rabbiin dhaabe rabbiin isin haa taa'isu obboleeyyan kiyya milkii addunyaa ta akhiraa rabbi isinitti haa dhangalaasu warra milkiin addunyaa akhiraatti dhangalaate rabbiin isin haa taa'isu rahmaanumaatuun namaan fedhee nama fida malee waa maalleeyni naman fiddu qarshiin naman fiddu rahmaanuma gubbaa arshii jiruutuun nama fidaan baanne yeroo hedduu didaa turre namoota hedduu isin geessine jee jalaa didaa turre rabbiin akkuma isin fedhu dalagaa nama gaarii wajjin bakka gaarii dhaquu qabdanaan jee akka waan na tursiisee amma na fideeti sheekha keenya Sheekh Muhammad wajji bakka tana dhufuu caalaa wanti na gammachiisan jiru obboleessa kiyya kaniin akkaan jaaladhuu fi akkaan kabaju akkaan na jaalatu mucaa callaa kana fa'aa wajjin dhufuu caalaa Sheeliyyi Abdallaa kana wajjin as dhufuu caalaa wanti na gammachiisan jiru soomanuma baranaa kana wajji ana jee baasaabora na gaafachaa ture inni akkaan itti ergu narraa kafallee akkaas dhufnu na godhu jechuudha didaatiin ture hin baanne miseejii isaanii ilaaleetumaan jalaa usee kun deebifneef jedha bira jiranii guyyuma rabbiin fedhe malee hin taatu jechuu kiyya bira akkasi yoo ru'een teessii awwaate didduu numa dhufta yoo ru'een teessiin awwaatin ammoo dubbiin jabduudha yaa rabbi asii ru'een teen awwaanne asin deeytu ettee durna katabdillee narraa haqii namaas dhaqu na taa'isii yeni rabbi kadhachuun akkaan bareedduudha jechuudha jara keenya umraa dhufne umrii nu dheereessee ajjiis rabbi nu haa fidu isinillee aadaa muraada isin haa guutu waan isin hawwitan waan isin barbaaddan Sheekh Muhammad Tawfiq xiqqoo dubbachuun fedhanii dhiifama nu gaafatanii jiran daawwattootaas nus as seenuun fedhanii akkasii rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheereessu ijaamtuu irraa nu haa qabu nu haa milkeessu nulleen akka waan isaan majalaa milkooyneef fakkaata rabbiin ammallee sheekha mijjaa biyyatti tolu habiitillee mijjaati toltu habiyyaa khayrii qabu habiitilleen isaaf khayrii qabdu eenyumma akka jirame nuti amma garuu makka deemaa jirra arafarraa gara makka deemaa jirra inshallah jaallan keenya warri asii guyyaa muraasa qabnaa guyyaa hanga qabnu keessatti wal arguu ni dandeenya rabbiin nuuf fedhe nama keenya kamuu ka wal arguu ni rabbiin nu laaffise wal arguu ni waan jibbinuuf hin qabnu waan akkasiiti rabbi wal nu haa agarsiisu wal agarra inshallah ta'ala guyyaa torba yookaan guyyaa 8 akkas ni qabna
guyyoota hanga kana keessatti nama rabbii wal agartaniin jeefirdi nu godhe hojii walni agarreechuu barbaadeetti uummata keenya obboleeyyan keenya jaallan keenya warreen as jiran jechuu fayya akkasii rabbi isinaa jiraachisu shiftaa isinirraa haa qabu shurxaa isinirraa haa qabu waan isin hin tolle diinii duniyaa keessan rabbi isinirraa haa qabu waan qalbii isin cabsu waan isin rifachiisu takkallee rabbi isin haa didu biiti biyya ibaadaati gaa'ii xiyyeeffannaan guddoon ibaadaadha rabbiin ibaadaa irratti warra xiyyeeffatee khayrii bakka tana jirtu hammaarratee bakka tanaa galu ka bakka tana yeroo heddeeddus deddeebi'u rabbi nu haa taa'isu bakka baasaa ga'uudhaaf deemaa jirra akka waan dhiyaachaa jirruuti inshaallah bakka takka takka gara madiinaas haa ta'u iddoo ibaadaadhaaf deeynu osoo hin taane baay'inatti bika daawwidaaf deeynu isin daawwachiifna bakki ibaadaadhaa dhokattuudha rabbumaan fi sijiddu dhokattee hafu qabdi bakki ibaadaadhaa amma salaatuu deemna amma immoo tana godhuu deemna hin barbaachisu kisani bakki san hin barbaachiftu bakka salaataa fi bakka ibaadaa bakka khayrii itti dalaydu dhoofattee dalaydee bakka daawwattu nama keetillee daawwachiifta barnoota irraa fudhatanii jechuudha amma daawwi jirraa isin daawwachiifne malee ibaadaa teenya badan nama agarsiisuun feenu akkasin nu beeka baasni keenyaas kana dirijjitii istilaandiitu nu kireeyse osoo nuti dhufin kireeyfame khidmatul haaji waajibu wa sharaf jalaal makiinaan nama hajjii dhufe qaddamuun dirqamaasi kabajaasii jedha akkana isaan deemu jirra jechuudha bakka deemnu hunda isaan deddeebi'u jirra haala kanaan kunoo maasha Allah dubartoota keenyaas dhiira teenyaas sheekotaas darasootaas hunda walii qabannee waliin deemu jirra almadiinaa jama makiinaan keenya kan deemu jiru seena gibu istaland inda dirree taawur istaland عند الدرية تارخ السلام عليكم يا سواق أبو فين أبو أمزة نتيجة سنة مخينة دشاني جراج ركينا نجي النطرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد بن إملي خينا جرمكات إن شاء الله دعائي أكا جابا سنيقونا والله دعائي سنيقونا جولتين وانا سيادة هم ربي سنيقاتو دعائي أكا جابا سنيقونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته